салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳвилоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. Имрӯз 12 май атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. сар медиҳам, аммо ба сарбозӣ намеравам ва ё қиссаи фирори донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ дар Ёвон аз Аблава. чаро сокини мактабхони ноҳияи Фархор нисбат ба интернат зиндагӣ дар камазро бартарӣ медиҳад? тахтачкидagi bu taxtara kalam furdodam balmaqidum shifr zadim mahkam qildim. ва дар як соли ахир дар шаҳри Хуҷанд бори сеюм аст ки арзиши роҳгиро боло меравад. масъулон тасмими худро дуруст мешуморанд, мусофирон норозигӣ мекунанд. ойлак ҳамон истод аст, дига ҳама чизо қимат шудааст. қабл аз муаррифии гузоришҳо бояд бигӯям ки ним соат пеш заминларзаи сахте Тоҷикистонро такон додааст. мақомот то кунун нагуфтанд ки он чанд дараҷа буд ва оё хисороте дошт ё не. сокинон мегӯянд заминларзаро дар шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суоду Хатлон ҳис карданд ва он сахту тӯлонӣ буд. ва акнун рӯ меорем ба мавзӯъҳои барнома. имрӯз донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ дар Ёвон шоҳиди талоши сарбозшикори хатмкунандагони ин муассисаи таълимӣ шуданд. донишҷӯ духтарони коллеҷ монеъ ба комиссарияти ҳарбӣ бурдани ҷавонписарон гардиданд. кӯшиши бо роҳи зур ба хидмат бурдани хатмкунандагон дар ҳолест ки то анҷоми мавсими баҳории даъват рӯзҳои ба шумор мондааст. каюмарси атто дар ҳамин бора нақл мекунад. мақомоти ноҳияи Ёвон дар суҳбат ба радиои Озодӣ тасдиқ карданд ки рӯзи 11 май дар коллеҷи тиббии ин ноҳия аблава ва ё сарбозшикори хатмкунандагон ҷой дошт. донишомӯзон мегӯянд онҳоро барои супурдани имтиҳони хатм ба коллеҷ даъват карданд ва аз он ҷо мехостанд ба воситаи автобус рост ба комиссарияти ҳарбӣ баранд. дар навораҳое ки корбарон ба радиои Озодӣ фиристоданд, дида мешавад ки донишҷӯён дар синфхонаҳо маҳкам карда шуданд ва чанд нафари онҳо худро аз тиреза ба поин андохта фирор намуданд. ҳамчунин мушоҳида мешавад ки чӣ тавр даҳҳо донишҷӯ духтар дар саҳни коллеҷ монеъи ҳаракати автобусе мегарданд ки барои бурдани ҷавонписарон ба комиссарияти ҳарбӣ омада буд. мақомот ин ҳодисаро як нофаҳмӣ номида ҳамзамон афзуданд ки ягон кори ғайриқонунӣ накарданд. то ин дам донишҷӯёни чанд донишгоҳи дигар низ гуфтанд мақомот зери фишор аз онҳо аризаву имзо мегиранд ки имтиҳонҳои хатмро пеш аз моҳлат супурда ба артиш раванд. намояндагони вазорати маориф шикоятҳоро рад карда иқдомро ихтиёрӣ меноманд. танҳо дар вилояти Хатлон донишгоҳҳо вазифадор шуданд ки беш аз 900 сарбоз бидиҳанд. дар Тоҷикистон ҳар баҳору тирамоҳ ҷавонони аз 18 сола то 27 соларо ба артиш мебаранд. сокинон мегӯянд ки ба сабаби вазъи бад ва зарбулат дар қисмҳои низомӣ аз фиристодани фарзандони худ ба артиш худдорӣ мекунанд. мақомот мегӯянд баръакс вазъ беҳтар шуда сафи довталабони хидмат афзуда аст. то охири мавсими баҳории даъвати имсола ба артиш бештар аз 2 ҳафтаи дигар мондааст. вазорати дифои Тоҷикистон эълон кард ки то 1 май дар саросари ҷумҳурӣ нақшаи даъват ҳудуди 70% иҷро гардидааст, вале нагуфтааст ки чӣ қадари онҳо маҷбурӣ буданд ва чӣ қадари дигар ихтиёрӣ. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. сарояндаҳои тоҷик аз ин ба баъд наметавонанд бо патент корашонро пеш баранд. тибқи муқаррароти наве ки мақомоти андоз ҷорӣ намудааст, онҳо ба ҷои патент бояд санади нави андозбандӣ шаҳодатнома бо шартҳои махсусро дарёфт кунанд. нархи ин шаҳодатнома барои як сарояндае ки студияи шахсӣ ташкил накардааст беш аз 700 сомонӣ мебошад. чунин талабот на танҳо барои сарояндагон, балки барои туҷирони бозорҳо ва бархи хидматрасониҳо дигар низ дахл дорад. тафсилот дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ. ҳукумати Тоҷикистон шеваи андозгирӣ аз кори патентиро тағйир додааст. ин қарори ҳукумат ки рӯзи 7 апрел расман мунташир шудааст ба даромад ва тарзи кори даҳҳо тоҷиру соҳибкор ки то ҳол бо гирифтани патент фаъолият доранд таъсир мекунад. ин эҳтимол низ ҷой дорад ки як қисми онҳо умуман аз соҳибкорӣ даст кашанд. ҳоло кумитаи андоз аз тоҷирон талаб дорад ки барои идомаи корашон ба ҷои патент шаҳодатномаи дорои шартҳои махсусро гиранд. дар акси ҳол онҳоро ҷарима хоҳанд кард. соҳибкорон то ҳол барои оғози корашон аз мақомот патент ё шаҳодатнома мегирифтанд. акнун шаҳодатнома бо шартҳои махсус низ пешбинӣ шудааст. тибқи
قانون مذکور باید سندهای معیاری زیرقانونی که از قانون مذکور برمیآید با آن مطابق کرده شود و قرار حکومت جمهوری اسلامی تحت رقم 451 از 31 آگوست سال 2012 از کدکس اندوز که سنه 17 سپتامبر سال 2012 قبول گردیده بود از آن برمیآمد. بنابر ضرورت آمد که با مقررات قرار مذکور همچون سند زیرقانونی تغییرات وارد کرده شود. ҳадаф аз ҷорӣ намудани ин дигаргуниро намояндагони кумитаи андоз пешниҳоди як нав имтиёз ё дастгирӣ ба соҳибкорон меҳисобанд. бар асоси муқаррароти нав доираи фаъолияти онҳое ки мехоҳанд бо патент кор кунанд маҳдуд шуда бештар ронандагони мошинҳои боркашу мусофиркаш ва барои бархи хидматрасониҳои техникӣ дарёфти он пешбинӣ шудааст. тоҷирон ки то ҳол бо патент кор мекунанд минбаъд бояд шаҳодатнома бо шартҳои махсусро гиранд. бо гирифтани ин санад вазифадор мешаванд ки дастгоҳи назорати хазинавиро ҳам насб кунанд ва ҳам аз ҳисоби коргари кироя низ андоз диҳанд. пешниҳоди соҳибкоро ин буд ки ҳамин патент ба патент ҳамун шаҳодатномаро иваз нанамоянду ба патент соҳибкоришона бурда тавонанд. бинобар омори расмӣ дар як соли охир дар кишвар кори беш аз 20 000 соҳибкор қатъ шудааст ки як далелаш ба гуфтаи таҳлилгарон тафтишҳои беасосу пайдарпайи мақомот аст. бинандагони азиз, ин гузоришро дар шакли комил метавонед дар вебсайти радиои Озодӣ ва ҳам Озодӣ видео YouTube ба зудӣ тамошо кунед. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برنامه را ادامه میدیم. در این قسمت برنامه برای شما بینندگان عزیز از سرنوشت یک ساکن ناحیه فرخار قصه میکنیم که با کودکانش در کوچه مانده است. مادر سرفرزند از آخرین سرپناهش محروم شده حال روزش را در خانه نزدیکان و با کمک طلبی در مسجدها میگذراند. یکی از پسران او باشد برای دور نشدن از مکتب داخل ماشین بارکش را جای خواب و زندگیش انتخاب کرده است. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه می‌دهد. این مکان ویرانه جای خوابی سفرخانی 18 ساله پسری صوفیه شریف‌آوا است. تا 17 مارس صوفیه 52 ساله دورتر از این حجره ویرانه مکانی زیست داشت. 20 سال در آن زندگی کرده انشاءات خدمترسانی پایگاه اتومبیلی شماره 2 فرخار را دیدبانی کرده است. این انشاءات مربوط به اجنسی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری بوده است. اما منزل صوفیه به دیگر کس داده شده و طبق قرار دادگاه تخریب شده اند. این هم بالاپوش و خیشت‌ها از بازمانده‌های آنند. این هم یا خدمت تخته در ترزه همه چیز ما گرفتن، یگان چیز نیست، همه را گرفتن دزدیدن بردن. بعد خانه ویرانی به جز سفرخان 4 کودک دیگری صوفیه هر طرف پراکنده شده اند. ولی سفرخان برای از مکتب دور نشدن درون این کمز را جای خود انتخاب کرده است. 3 روز پیش از عید رمضان صاحبان کمز آمده خانه سفرخان را میبرند. اکنون سفرخان مجبور است حجره ویرانه را مکان زیست انتخاب کند. نه ترزه میبینید ترزه داشت. تخته چکیده که تخته را کندم فردادم بعد مخدم شفر زدم محکم کردم. اینجا شما شده اینجا در کلیچ هستن تا دست مای. اکنون اویله یک وقت سرجمع صوفیه پراکنده است. او قصه کرد که از 4 فرزند دیگرش خبر ندارد. اما سفرخان را به خاطر خواننده مکتب بودن زود خبر میگیرد. وی از اجنسی بهداشت زمین و آبیاری مکتوب دارد که باید به منزل تامین کرده شود. اما تاکنون کسی به این مکتوب اهمیت نداده است. یک روز صوفیه در نزد دادگاه فرخار با گلستان دوران و شناس شد که با وجود بحثی بودن خانه‌اش صوفیه را به آن راه داد. حالا صوفیه موقتا با گلستان زندگی دارد. مقصد جواب ندارم فرزندم در هر درای گفته خیلی که خونه من بحثیه. مقصد که من بگم که جای زیستی چی هم ندارم که و خیلی که یک خولم اوردم جو کردم که خیلی بستم اینجا قطیمو. کوچ و بار خانه صوفیه در هر طرف پهن و پریشان است. یک قسمتی آن در اداره کمونالی ناحیه است. بخش دیگرش همراهی سفرخان. در مؤسسه تعلیمی که سفرخان تحصیل میکند حال او را تصدیق کردند.
роҳбари мактаб гуфт ки онҳо огоҳ ҳастанд сафархон дар даруни кама зиндагӣ мекард. дар ҳақиқат ҷои зист сарпаноҳ надорад. дар мо вақте ки мо рафтем аз ҳол аҳволи аз умуман ҷои зиндагиро огоҳ шудан, дар ҳақиқат дидем ки дар дохили автомошина зиндагӣ мекунад. ин ҳолатро дида раҳбари мактаб хостааст сафархон дар мактаб интернат таҳсилашро идома диҳад, аммо сафархон розӣ нест, чун аз модараш ҷудо мешавад. софия ҳам ҳар рӯз дар хонаи гулистон чунин хапу хомӯш аст. рӯзҳои гузаштаашро ба ёд меорад, ояндаашро намедонад, аммо орзу дорад соҳиби манзиле бошаду фарзандонашро сарҷамъ кунад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, фархор. ҳоло меравем ба суғд. болоравии якбораи қимати рокиро дар шаҳри хуҷанд нороҳатии сокинонро ба бор овардааст. масъулони идораи мусофиркашонии вилоят мегӯянд 25% афзудани нарх ба хотири гарон будани арзиши сӯзишворӣ ва дигар хароҷоти нақлиёт аст. мусофирон бар инанд ки дар вазъи феълӣ ин тасмим бояд бознигарӣ шавад ва мақомот бо дар назардошти сатҳи зиндагии мардум чунин қарорҳоро қабул кунанд. фарзон муҳаммадӣ дар ҳамин бора гузориш дорад. сар аз 10 май мусофиркашонҳои маркази вилояти суғд барои ҳар як мусофир 2 сомонию 50 дирам роҳкиро таъин карданд. то ин дам нархи дохили шаҳрии микроавтобусҳо 2 сомонӣ буд. дар як соли ахир ин бори сеюм аст ки арзиши роҳкиро боло меравад ва бештар аз 100% афзуда аст. аз оғози соли ҷорӣ камтар марҳила ба марҳила нархҳои сӯзишворӣ ҳам дизели ҳам гази моӣ боло рафт. дар ин ҷода мана боз дар нуқтаҳои таъмини қисмҳои эҳтиётӣ хусусан мана чархҳои резини нохелхутиҳо, равғанҳои моридани ва дигар қисмҳои эҳтиётӣ ки вобаста ба ин таъмини воситанақлиёт мебошад, нархҳои онҳам то рафт боло рафт. дар ин унвони риёсати маҳсин мо аз ҷониби ҳам ронандаҳо ҳам интиқолдиҳандагон ҳам ба тариқи шифоӣ ҳам хаттӣ муроҷиат кардам. ба гуфтаи масъулони идораи нақлиёти суғд, афзоиши роҳкиро танҳо дар хуҷанд таъин шуда ва қарор аст дар дигар шаҳру навоҳӣ бозбинӣ гардад. масъулияти мусофиркашониро асосан ширкатҳои хусусӣ ба иҷро мерасонанд. ба иттилои идораи нақлиёт ҳоло дар 60 хатсайри мусофиркашонии хуҷанд ва ноҳияҳои атроф ҳудуди 900 адад микроавтобусҳо фаъолият мебаранд ки онҳо асосан тавассути сӯзишвории дизелӣ ҳаракат мекунанд. ойлик ҳамон истод аст. دیگه همه چیزا قیمت شده است. دلار قیمت شده دوستادی هم خیلی دلار بخور آمد در همون نه بریزی قیمت بیستمون گذا قیمت بیستمون میگوید بچه برای همون از قیمت منیم مبرد شو کنم اکن بچه جان همین حرکت کرده ارزانی بروردن دکر بچه جانی چیدی نه ارزان سبت نقد بود اخی همه سردشواره ها قیمت چا کنشون دکر شو کنشون والا اخی چاپ نه. از سال 2021 نرخ سوزشواره در شهر و نواحی تاجیکستان قریب هر روز تغییر می‌یابد. سال گذشته نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفته، یک مدت از 8 سامانی هم زیاد شده بود. حالا طبق نرخنامه‌های نو که نقطه‌های فروش سوزشواره در خوجند و دیگر نواحی سوخت نشر نمودند، نرخ بنزین از 11 تا نزدیک 12 سامانی، سوزشواره دیزلی 11 سامانی و 80 درم و گاز مایع بیشتر از 6 سامانی شده است. چنین نرخنامه‌ها در مقایسه با این دوره سال قبلی از 3 تا 5 سامانی و یا بیش از 50% بلند ارزیابی می‌شود. تاجیکستان مواد سوخت را از خارج اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند. نمایندگان خدمات ضد انحصاری سبب این را بارها به بلند رفتن نرخ در بازار جهانی از جمله کشورهای صادرکننده ربط دادند، اما کارشناسان از حضور شرکت‌های مونوپولیست صحبت می‌کنند که به وضع نرخ و نما در بازار سوزشواره تأثیر می‌رسانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در صفحه رادیو آزادی گذاشته شده. ما شما را فردا در برنامه‌ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.